Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maşallah. Allah talamdan merimi arayım, Allah talam fazlı karamı menen 48. üyübüz. Kumlar geldi, semetler geldi. Kışlarımız daha kele jatat. Erteң hem sırtkı kışların dağını alıp gelsek, buyursa 48, 49, 50. üylörübüz dağı Allah talam jardamı menen baştalып atat. Kuday buyursa, bu akırkı üylörübüzdü dağı soğanman kılıp jogorku dengelde bütüröbüz. Buyursa zaburları var, darvazaları var, arkaları var. Bu jakta oçakxanaları toluğu menen bütkön. Tandırları, sular çıkarılgan, daratxanaları bütkön. Ejekebиз özü dağı Moskvada biraz işlep gelip, uşul ejekebиздин özünün karajatına büttü. Ejekebиз densolukka baylanıştуу operasiya bolup, hazır Allah talam şifa bersin. Ынтымакта биримдикте Allah talamдын ыраазылыгы үчүн ушул үйлөрүбүздү дагы бүтүрүп алууну Allah talam насип кылсын. Ушул жакшылыкка баарыбызды Allah talam себепчи кылган болсун. Азыр 48ге, 49га, 50ге 1-1,5 тоннадан семеттерди түшүрүп келе жатабыз. Эми эртеңден кышын аракет кылабыз. Азыр кыш бир аз очур экен. Эртең же бүрсүгүн тийип калар, иншалла алып келебиз.